Бүлүүлуғын бөтің нехелегер оғынан ытыға республикатағы турнир болан асты. Күріқтігі біллейлі общественный, онны государственный деятель Степан Ржаков түрәбіті 115 сылығар анан ытылынна. Сихили Анна Васильева. Күрәккә барыта холбан алтал устан онна жокускай кораттан еккили кихилә командалар кәлән кытыннылар. Күрәктәге бу тоттар дем булды. Всероссийский күрәктәге врачлар. Бурмистрлар. Анатон кумайогын йөрәген до доктор бусокта. Сам күстәктә бит. Екі кихибет Южная Корея җылы. Улен бу олдырдан һим бир состав күстәр якка. Быйылгы Россия первенство көпкеттер бастаптыра, ол көпкеттер баллар, онна уақтар кестестіра. Ол баллар. Қаңла солуғыттан сылжар Анна Алексеева, Стасова оғынан тыннан жарықтан мұта сүрбеттен тақса сыласпыт. Онтон бұл көрекқа кене олын Павелы кытта кәлбіт. Антон бұл көректегі организацияда ұлған тағымына ола тұрар. Бұл бәтіміне бастықы кәлдім. Последний раз это были венгер, потому что он чары келе җибрам. Чары тактылар. Турнирга биддилән көрәктәһигә кыһу көмес медальләре жакталларга Саина Иванова, онтан Эрҗонго Филипп Соловьев ыллылар. Итенне команданын көрәктәһигә олоқтак бүлүлүһүн командада кыйылак үрдүгә атын сүкте. Анна Васильева, Иннокентий Колесов, Саха телевидениета, Бүлүү.